Attention TV eso enie ebusia ensema ekosto kokonsa ketekete ekosto social media so Ghana mantemu eni ba bibia ana ye de beso se mu fasem ana mesumede de aka no ebeso mo e Attention TV so nini na eni Old Borga ye na nim se Old Borga e obi ananka oni maame Agradaa eni maame Agradaa ba social media so no be ye nyama bia emfata no no so ababonti no abebo na chi na we ana ne de wo chire ma chire se first no na so na no ni maame Agradaa kontokwa ne se nu anka oni maame Agradaa kontokwa kra anka wa paaba efi se ka me akwese se no enkofo bebre na ana ebo maame Agradaa echi mo na mo se wo yesika gari na sika gari wankasa na wuti mu ho obi amedi ho dance afankyere wa na wutie no ana wankasa fa wo chacha we hye wo na asa na ena maame nko no hwe uko no ho ne ebubu kata adenti na osanse ba bonten be kase maame Agradaa asanse bubu kata na we ana weche ma chese won say no wo kasa na se we dede ana se nye dede kra na wo kasa tia evangelist ma part adodo na anim asna na Agradaa no e kamia koye se e ya hoya ebi ana wanya e de afa maame no fi se woni maame kunkun se den kra na wo se wudu ba bia opa aba no de se kra de wapa aba no se no one maame Agradaa elintokwa bia abium e wo Ghana memu ha se mintimi enka nensem nina enfa maame be se na sesem bi ana meto e de ama mo yenko na yenko tie Old Borga enu wonsem embrasia this one tinase anya wo nkwaje ho adwuma na u waste your time yina say Agradaa no na Agradaa na dia you end up fucking up no eden okonanim Edira Borga de bia me ka se me if right now I can still me that so fight Agradaa I can by now come and give it up come jai I come jai me de woman I na me fe what they say no na me hwe because me if I sit here ever cancel kwasi asem say on sachira e no onye isi ever kasa kwasi asem na ehu emfaso bi ani so emame o because me na me no me to no Agradaa sachira na me na masachira so they say me nya me na masachira ochira bibi koso na wrong e beba aba be fire say Agradaa with the one yini you know ono na be chire musa na ade but apart from sankofo na omo chire nsem musa na ade no omo maka ni nyina no Agradaa ho tan yeah Agradaa ho tan Agradaa we nipa wabu omo pa and nipa wabu omo pa yes we used to say that but nipa wabu omo pa Agradaa nipa wabu omo pa no sankofo no menu mi nu na ye wo hefa ana wo de won peska mameka asam nchire o ade Agradaa ye se na ogisika gari na wabu nkofo a asofo bebre wo ho a omo ye sade na more than Agradaa na ogisika gari yes but because ono ne de no watu ne din sika gari ena ya kom right de ade ye ni hunu eni nyina ye ka the American say Reverend Obofo see ne dan bi wo East Legon ho na de a obi dan na no na we were all saying say ne dan ne fe what you say Reverend Obofo dan ne fe and other people were saying say una nkofo sika na okot na ye free din ahodo but none of you guys na hunu say Reverend Obofo ye den or practice or courtism or say den na de no. I said none of us obi no wo hunu bibisa enti Ghana de new council obi anya ska o de say nzo mu nyina mo ne na mo ye be kamfo ye say sika no wo be ka say free hin say wo be ka say free hin ye was scammers e wo Ghana omagigi ska kese omu de tokas e de nomsa e de shiwi e de dimma na ska na se ahye and it said the wo kano
Se oye scam o se den ya wo ka no. Sika o jiji e bia o de si asori dan. O de si asori amanyame. What I say? And then the video I'm share na they were praying. I was sorry them ho. You see how serious Agradaa why? What I say? They were praying. And they share program na a do manim no. And you people are there making blah 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 blah. What is wrong with you guys? What I say? What is wrong with you guys? Obia is serious. Hey, you're not sorry. And you're there blah 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 blah. Gee, koso. Mo de say anamu ye nkura na mo ti ase o na mo kasa bibiri mu nim hwe. But anam pese mo kasa te say de mo join the big men na de no they big boys or mo ye no mu nim na de. Mo bompa ye. E the same paibo na bi na mo pa ebo. Alpha hours why na de no mo. E the same paibo ni bi. It is same pipe when being a bone was sorry bia, and that's exactly what they are also doing there. What do I say? It is same. It is a one tenacity, and you won't quite what you na waste time, you know, say. Agradaa na dia. You will end up fucking up no ede or konenim. Idira Borga de bia me ka se me if right now I can still me that so fight Agradaa and can by now come and give it up. Come and jai. I come and jai. Go the same person now. Why you don't know na Agradaa na de no. E koduru ba bi so obeka se Bible say yinya na ni nyina nyini mum na etwabre no du a ye na obeye na obe deben sa kasa na. Jade na Agradaa de unya ma na nyini mum. Kwan ben ene e fa so bu obi e wa sorry sa Agradaa ba be bu nkofo wa sorry a. Kwan ben ne e fa so e bu obi wa sorry. Kwan ben because it's the same church na monto offering and the same thing. It is onu bu obi dia ene Ewusia ha attention TV Mama Ka say debia no yeka say your donations are never too late there. Na Queenvasti Foundation. Queenvasti ana ye dwumeko bi ana foundation a odi ne ho se say when bi agyanka mobrowa edontime pacho aya kakrawa wo no final fafa number you so efama Queenvasti na obetimi afre no na hyehyɛ bi e wo ho no oni no adiri so pacho number no 054 8302985. Attention TV. So Attention TV, we inspire you more. Keep watching.